ole ama sain kan press mi sa tak tak te tin TV lama emaw social media platform lama na kinamin clear Tute pon la tura ngai la chung zong zong te chu bai ka buk vek chewa ten kan sports persons chuanom tak tak an ming kalam siang lawanga tun na ya sport discipline sang national main lo international level a medal la pha te kan han nei a chung te po chu chi bai bukin lompuina ma sain kan lan dua e voina hian Jesus tam tak hetia press mi te hmaa han soya ngai dan han taran ve na tur chi po hi kanga amaya ma se vein chu minga minister te kalo ni ve to na sports lam bika in thurbing tur hian karon in ring chu tiang thoi zong chuan press conference po hi kakalpui dona ni ti kha ama sign kan soi duwa hei kapula hian MNF thalai kan ka thopui ten min troi oma kalom hle maya an mani po ami mal han introduce om tak te pon hi ma se hun rezel lo nan mi hriat le in hriat te pon ditlang pui te pon ka hria kan introduce lo mayanga voina kan thu hle la te thata ka min ngai thak saka zo bel nai mo an hriat chian tu te om toin chu tianga in hong taka local chu kan nia tin nang ni point team lova in zo tu te in zo zel te po kan press conference lok na ni ka ring pakhat na chuan hei incentive cash award chungchang hi ma sabera ka sawifiah duwa hei incentive cash award hi Mizoram in dan pani kan nei to hi incentive cash award rules 2001 ani 2001 kha ami hi kan ringar ngara tun na ya MNF sarkar lo pian khan incentive cash award scheme the in rules the lawin scheme angin 2020 minister kan i vela in he rules hi he scheme hi siamchhuah ania voina hian hun kal to de omani se hetiang scheme thatak mai sarkar masahun laya ka thopui ten mi siampui hi lo min ka hria hemi chungchang hrim a scheme a rules masa 2001 rules le 2022 scheme in an lo na le sport person te ta na ngani improvement le mason na sumzonga lokpuina ain thlauna te po hian soi achak oma ma se thui tak ka soi longa chulai chu e voina hian ti dan thar de te po ni emaw ka hrelowa kan document hi QR code te ron ta in a link te kan da zela ti khan kan document atang khan heng rules sungchang te po hi in lo mi thiam vek in nia sak tong mani se chiang zokin in lo en thei ka beisei chu tiang tur chuan kan in chhop uluk ve viau ani ti kha ka soi duwa toi te kan soi du lokero chu sang ni som ni pani kan scheme siam thara hian hmaa sang ni pakhata Olympics champion ten nuai thum incentive scheme an lak thei lain tun sarkar kal liam tia ta chia sang ni som nia kan scheme siam thara hi chuan Olympic games le para Olympic games pakhat na hian nuai thum ni to lowin nuai za lo manan dong thei to ni hemi figure hi karon suitum tak chu ni lawa ma se voina hen kan hriat ve hrim thain ka hria youth Olympic games a rules ma sa sang ni pakhata hian youth Olympic games ala om lawa engma lo man han ton ture mo zia la na om lo ma se ka minister lai khan kan youth Olympic games champion masaber Jeremy rin nunga kha alo ngani aron champion sia a rules a hian youth Olympic games khala si lawa resu dia ripowa ra rules in min pek angin ka howin kan rela chu ta chuan kan youth Olympic games gold medalist po khalo man thatak kan pe khani ti chuan tu naya sang ni somni pania
กันด่านเสียมธราฮิอันยูทโอลิมปิกเกมส์จัวแชมเปี้ยนชุนด้วยสมนิปังอันนี้ทีนวอลคัพเตวอลแชมเปี้ยนสิปะกันด่านมาสาฮิอันสังนิปะคัตดานะฮิอันแชมเปี้ยนด้วยนี่อันนี้ไลน์สังนิปนิยาเฮด่านกันเสียมธราฮิอันด้วยสมนิปังอากายโฉทุงเตียงคานเอเชียนแชมเปี้ยนชิพเตโปด่านมาสาฮิอันด้วยขัดนี่ไลน์ตัวน่ะฮิอันเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ in different disciplines ที่นี่ด้วยสรีอันนี้ตัวสองกันสอยดูจูสังนิปะคัตกัน rules กันเสียมทัดฮิอันในตัวน่ะเจ้าจกเตโปกันมังสังนิปะคัต rules เสียมทัดตัวน่ะมากันลากฮิอันสังนิปะคัตสังนิปะนิเวลาตั้งคันในตัวน่ะเจ้าตักกันมังNational Incentive Scheme ลำเตโปกันโรนะสเตทดังด่านเลเชเตโปกันโรนะจุดอย่างจวนเฮด่านทัดตักฮีอารอนเปียงชัวกันนี่ที่เวลาให้น่ะตัวจงอินกันสวยตัวด่าน details ข้ากันเอ็นดูจวน QR code ตะคานเอ็นทินกันรอนตาอันนี้ที่จวน incentive ข้าสวัสดิ์ชิมฮีเวลาฮิอันกันจันทินบุมีเตตัลฮีอินฟิอาตูลินกัสยากัน sports person เตเลกัน sports association ช่วยตัวเตฮี incentive ข้าสวัสดิ์ scheme spirit ฮิอันกันเราฟิอาเราเล่ไม่ตีฮีตุนนายเห็นกับมุดชัวกะdiscipline วางincentive ข้าสวัสดิ์เตฮีโดนเทเลดงเทเลเทโลเตเดียวอินไงเล็กๆเตพอฮีเดียวโอติมาเฮีrules มาสังนิปะคัด rules เตสังนิปะนี rules พอฮีอันจุง discipline จวน incentive ข้าสวัสดิ์อันดงเทียงจวนอันดงเทลวงที่ปะคัดไม่เสียงแล้ววันนี้โดนเทดวนโซเกโรจูcompetition โซคันนี้National State Games มินโลมันโดนจวนกันสกีมธราฮิอัน State Games ฮิอันหันเอ็นังState Games ฮิอันโลมันgold medal silver medal bronze medal inอันโดนเทค่าให้ State Games ที่ตุนไหนที่เราดีฟังนี่นะออกมา National Games เอ็นเตียนนานหน่วยรุกหน่วยลีนหน่วยนี่เตียนนี่ State Games จวนหน่วยสังสริสังงาสังทุมที่เรียกจบง่ายเราวินเหตุการณ์ชวนหน่วยจวนอมตะเวกก็สอยตุมจอกจูarm wrestling นันดงเทโลหันตีเตโมdraft board ลำนันดงเทโลตีเตโมเซเปกตโรเคลจีนันdiscipline นันดงเทโลตีละมันนี่ละว่า state game สับดาลรอนตนชวนเอง discipline ปนอีกขันอันเฮโลมันเห็นดงตัวนั่นนี่จุดยังเท่าชวน national games สโลอมเลีย national games in film mi in medal ตนชวนเอง discipline ปนนี่โรเซอินดาลน่าอมเมียละวะกันดานมาสาปนิเท่ากันดานตัวนั้นกันดานมันไล่พอเฮียนdiscipline นะฟังดงเทละวะอินเสียมังจีคาอินปูโมนะเท่อมเล็กๆอินกระเสียตัวนายสุดที่ยังสูงเร่งเราดานมาสาเลตัวนั้นกันดานดิ้งไล่พอตีข้ากันสวยตัวที่ international competition เท่อมเล็กตา international competition ข้ารูลข้านักนักนี่เอ็นเสียงตัวนั้นเท่าสกีมข้า international competition ซะAsian Championship อันนี้จวน gold medal ขันหน่วยสรี silver medal หน่วยทุ่มเลสิงbronze medal หน่วยขันเลสิงวัดเอลเวพัชิมชิมโปขันสิงสรีเลสังอันตรงตัวนี่ตุนนายarm wrestler ชวนน้องตักเต้น medal เต้นรุนละอัน medal รุนล่างนัก competition ค่าAsian Arm Wrestling Championship อันนี้ชวนเดนิกากัน Arm Wrestler ชวนตักข้า gold medalist นี่หน่วยสรีดงไม่ตัวนี่มางากิเลปุย silver medal ดงอินกัสยาจุงปอชวนด้วยทุ่มละสิงาขันดงไม่ตัวนี่ Arm Wrestling นี่วางดงเทโลอ่างนินง่ายกันมินิสเตอร์จะตักเตปุยน arm wrestling นี่วางดงเทลวงายกันไงตัวให้ฮิจูหันเตียงจีคา
เฮดานเฮียนักสวยดานนั่นเราจุดเชียงเดียวกันเชียร์แต่ไทยกันเชียร์international competition นี่จวนเองป้อนนี่เสละเฮสกี้มีน่ากันดานทารินักสวยดานจวนลุยป้อนนี่ทั่วอันดงไม่ตัวนี้เอเชียนเกมส์มั้งเอเชียนแชมเปี้ยนชิพนี่มั้งcommonwealth gamesนี่มั้งเกมส์มั้งแชมเปี้ยนชิพมั้งทัวร์นาเมนต์จบค่ะเมดัลเก่งตัวจบจุนี่ดิสซิปลินนี่เราที่ไว้ได้เห็นเสียงตายละเฮ้ยกันเสียงเราตัดตุนลายเห็นอินเดียละเตอินโทรลละเตงั้นมันเตปอมเดียวเฮ้ยคุยเล่นกันเสียกันอินเฟียมมีเตเรื่องรูหาเราดัตุรันเรื่องรูเตปอลโลหะอันนี้โอเมเฮ้ยกันเสียแต่ปุยมัวมาเสียลายเห็นเสียงเดียวสวยงามเอาเวทุงจู่ๆให้เห็นเนี่ยกันรูลส์ภาษาสังนี่ปกติพอเฮียน national championship ที่บวยทักเดียวตัดไม่นี่ให้กันในฟิล์มนี้จะเป็นนักเสียเจียร์ตุลินกันเสียสังนี่ประกาศดานะพอเฮียน national championship organize ตัวข้า IOA กันเตีย Indian Olympic Association affiliate อันนี้เจ้าขาน national championship ขาน national championship เมดัลวังขาน incentive cash วัดที่โดนเทนี่กันเทียมเอทัวร์นาเมนต์ต่างๆข้าจวนตรงนี้ organize ดีลำแข่งมาง่ายเลย national championship ที่นักน่ะหุ่นจวนเฟียเดียวเล็กกับเฮลัยตีนัชชันดีอมพอยกับสวยตัวติดจวนกันด่านทาร์โซกับโปเฮียนกันปันลายกับโปเฮียน national championship ข้า incentive ข้าสวัสดิ์ดงเทตัวจวน Indian Olympic Association federation ใครน่ะ affiliate ต่างไงตีบุกขันนี่เฮ้ยตุนนายเองโมเดลบรวกอมนัชชันฮีด่านเจ้าเราว่าเราเปียกเจ้าที่กันเราในปัลนี่เงี้ยโอ้ที่กันเรียกรัวออกมาหุ่นภาษาละมาเฮด่านปฏิกันมันลายเจ้าที่ incentive ข้าสวัสดิ์มิโซรามิกันมังเทียนตุนมาตังอินเฮมีด่านนั่งฮิจวน national championship เมดัลลาที่อัน national championship เขลนักข่า IOA อิน affiliate ต่างๆจู่ละว่าจู่ไม่เตะจู่ discipline ฟังเมดัลงั้นนี่ incentive หลักที่เรานะเองมหัศจรรย์นะผมที่จู่นี่ดังจวน national games state games นี่ยังเบร่า state games national games north east games north east competition ดังinternational competition ช่างAsian level championship เต commonwealth games world olympics world cup world championship discipline ที่จุดที่ขัดยันเนี่ยตีฟังอินเมดัลลักเทโลนับประคัดมาincentive cash ว่าโดนเทโลนับประคัดมาบาร์ประคัดมาเราข้างเขาว่ามินเมดัลละอันดุนลักส่วนอันตรงเทเวกันนี่เต็นเมดัลละตู้ไอ้ฟิล์มมีแต่ไม่ปกขันนี่ละว่ากายช่วยตู้โค้ชเตมาเชอร์สเตฟิสิโอเทอราพีสเตข้างอังจีส่งเมเนเจอร์เตปกขันเฮ incentive cash award อันที่นั่นโอลิมปิกแชมเปี้ยนที่เราในไทยละหน่วยจ่าตรงโดนตาตัวนักการทารสามีสมนิปัญญากันเสียมาเฮียนเอ็นกอลขันหน่วยจ่าตรงจวนเอ็นกอลตุปาฟิสิโอโมมาเสียสมาลิสตัวโมโค้ชเมขัน25% ตรงเวทเทียนี่เทียมโมที่สุรคาร์ถกเตปอนเราหนิเทียไอ้ฟิล์มมีโปช่วยตัวโปสุรคาร์ถกอาไปจวด increment เตอมเทีย promotion เตปอมเทีย advance increment เตปอมเทียจุดอย่างจวนทำถัดนัดตั้มตักสาวนี่สมนิปันนี่ incentive scheme เฮียนซุ้มจุงจางเปกอันนี้ตัวฝั่งจวนตัวจงกันขายคมดูดานะจวนให้มี point ปีกจวน incentive scheme หน่วยซุ้มจันปุยนาดงตัวเฮียน sport discipline วางโดนเล่โดนโลลำอายินcompetition โจกะเมดัลกันฝรั่งนะ competition โจกขับปุยโมนี่ที่กันเสียตับปุยโมเฮดันปัญญาเฮียน point discipline ไม่เสียเรา football point เสียเรา boxing point เสียเราbadminton point เสียเราtaekwondo point เสียเราตัวไล่สวมเดียวเล็ก arm wrestling point เสียจงเรา
มาเสียอาร์มเรสลิงปนิเซเอเชียนเกมส์แชมเปี้ยนชวนเมดัลลักชวนอันนั้นเทลเวชิมชวนเฮดานะเฮียน incentive แค่สวัสดิ์ตรงนั้นสุดที่ยังเท่าชวนในnational games อะที่พอ international competition ดังส่งอ่ะเองมาบาร์น้ามาเองมาอมเลวเกี่ยวสปอร์ตมินิสเตอร์นี่ละชวนตัวน่ะเฮียนเดริกาเตข้าอาจารย์เวนดนเทดานตัวกันส่งอังตีลำพักไงตัวดานันเลวเฮดานมังเฮียนด้วยสาริกาเป็ดตบเปียกดานตัวที่กันเรียลังมาหากิเลอมปุยปอหน่วยทุ่มเลสิงาเป็ดตัวรักง่ายกี่ส่วนก็เสียเทียมเวดานะส่วนเปียกตัวรักง่ายดานทารหันเสียงเวลนตัวจีนินก็เสียเลวสุดที่ยังเท่าชวนอา participate เวโปคาดออกมามิ่งกันเทกิลแต่ละว่าข้าโปคาด participation cash prizeข้าสิ่งสริเลสังอาตรงตัวนี้ international competition อันนี้tin medal win siamna hian tournament te pokha tournament ka champion te pokha pek ve thei tlatani mo eta akap angchi te pokha chungchu point number 1 kan soi du chu ni achiang zo ken du tan kha QR code kan data khan ro en vek thei ni ti kha kan soi du boka ti chuan apani na hian ar diam chungchang sang la han sawifiah hi thain ka hria an tuna kan sarkar mo puna chel tu te tan po hian sawifiah hi an tan po thazokin ka hria soi nuam lo tur chi pon din ka hrelo an session assembly session a RG stadium chungchanga engzange sangsona phul lem phanan ko engzange sangsona ni tender ni em tunge contractor han tivel kha a oma khami chungchanga kan sport minister za tak ina a chan na kha fu lo de le ka hria chwal pal venin ka hria RG stadium a phulem pha chungchang chan na khan sport minister za tak khan sangsona lo contractor hriat ani lo sarkar na hriat sarkarin nge ti dan chia ka MSSC na ti jong nge ni a hriat pui lo ti khan ha se son za tak khan chana ni ya thu dik chu hei he ni RG stadium ma phulem kho kan lo mang rim deu boka a chiat to wangin All India Football Federation inspection an ron lein national level competition po international su soi lo national level competition khelnan an pom talova national level competition he university games te kan thlengin ka hria a kan thleng tur kan ni a tin I league te po national level competition po imo ni a thengle mai tur kan ni a ka hovin minister kan ni lai khan ya ka ruma officers apoi mo zong ko khomin kan rela chuta chuan RG stadium a phulem phana tur hi saski tangin khror nga nuai zanga kan nei thowa chu wang chuan tu na lo thleng sa zo box sports academy a phulem reng so green tribunal court lamin khoi zo man phal to si lova tin solaya construction materials so an ngai thei lova contractor te po zobok area tanga la chuak turin an tia chu wang chuan so RG stadium a phulem pha han pha avat tangai to sia hei kun kan nei tam to lo mang mai la zoboka court case te fel nuwa chuan RG stadium a phulem pha na tur khror nga nuai zanga kan nei mang hian kan phale mai don nia ti in thutluk na kan siama sarkar decision chu official letter mangin sport directora danang thlapin hriat ziakin hril ania ma la rang takala tur point sport director chu hril ania ti chuan an ni point man la a zobo ka phulem le hei granul san tiang chi a phul chi le khang thang te po khan ron phur pheya RG stadium a pha zunga lai lawin national competition sang te po university games te I league te po kan host thei pha kha ania chu wang chuan sangsona lo han ti te contractor an lo tender an ni lo han ti vel kha chu hria swal pal liao anin ka hria a hin soi fiale na tang kha to si lo wangin
voin hi kha khasui chian nan kan hmanga sangsona oma contractor ten oma chu po tender hmanga thlan thlap an ni a zo po ka contractor kha zo po ka pha aya RG stadium ava pha mai ro tia sarkar thutluk na anga da pha tiran ni a thatak an pha zowa tikhuan in khelna pa ngai tak kan nei le ta ni an khathiam em o a fein ka hria tro ti chuan en du tan QR code book kha kanon da le a Mizoram sarkarin zo bo ka phulem a chiang ti hla mek to RG stadium up suan phaya pha mai tura director of sports and youth services sarkarin thupek kan pek na copy le RG stadium saski tangin RG stadium phulem phana tur sumpo saring tho ti lan na kha QR code a khan kan ron da chuan ati chiang le zual tura te po ngai la a tho me wena hian hetiang thu di khan pon chuan rem chang kan hi kalom hle ni tin sports chungchang a isu dang le chu Aizawl Smart City hi UDNPA department noya mi ni a Aizawl Smart City noya Aizawl khopui chunga infrastructure thatak tak siamna ni a football field po hi engemaw zat bro manani te hi fia dewa soyangain ka hria a leng puya chuan football field awang metar som sari pariat adung za som nuai zangain thataka zonia eden thara chuan football field a size soitan ka khemei talo chu tiang lek te chu nia ma se a re chu sang jok te tiang dewa assembly session a han soite kha oma ela hian kan soidu chu a UDNPA department lam haka tan hrim lam poni lova football field size lian le international competition khelna ta na football field han siam te chu achak berte jing mi te po kan ni ya ma se eden thar example an han ron lak chhuak kha kan soi fianga eden thar field so anoi lama tanga dol ngai in tam tak te po sak pa du mi hring engemaw zat te pon chen na tur te po ni ya khamiron sak chho zela a ler te mena a chip zol kha football field a man kha UDNPA department in Aizawl Smart City lama an plan dan chu ni leng pui football field nen kha na man khai khin chi ni lova leng pui football field a kha chuan a zol sa khania ta khan pha mai a kai mani siam tho ania ka sport department lam siam le thunga tu tiang chuan eden thara khan eden thara son Aizawl Smart City an ho tu te ka zo chuan a football field siamna ai son in sakna le thanglama tanga sakna so to je a football field te to deu anga soi siam anga soi kha chu diklo nin ti ve a hen ka soi du a ten football field hi hei ke po football in bang ka nia ken ton sia tam tak ka nei ve to a in nial na tam tak om ve ni tlang ram le ram tam tak hian FIFA standard field han ti po hi FIFA tan po hian a standard field len zong te fix lai theloin ko vela hen thila om be kan ti hi kan soi du a tuna FIFA laws of the game anti chua tharber 2024-25 a hian kan Google len en mai theya football field zau zong tur hi FIFA in a standard atuk chu ate bera metar som li panga awang adung metar som kwa FIFA pum chu ti chu ate thei ber ani a alian lama khan metar zale som le metar som kwa nin ka hre swalo chon ten kan ziak em o kan ziak mai metar za som ni le metar som kwa kha ai khan alian thiang lo ani khami chung kha chu FIFA standard anti FIFA ina pum khani a chu wang chuan voina hian in sarkar lai thil ti fakmin tiang ti ka lau viawa ma se thu dik hi hriat angai zok in ka hria a MNF fun lai khan sports department an emaw UDNPA department an emaw a department dang lo siam an om ka hre chia lo a khang ina sports field football field kan siam kha FIFA standard vet ani ti veina hian ka soi du a amun ina zir ngang lo ro chuan international competition khelna theina turata na FIFA in alian bera
zasom metar zasom le awang metar somsari panga ate bera international competition khelnan chuan metar zale metar som rupali ati hi kan ti thei vek lo ti chu ka hria chu international competition ani international standard poti lo international competition ti chu kan thiamin ka ring khovel ranking danglam theina in khelang chi hi international competition ani chu wang chon khatiang kha chu kan rama chuan in khel kha chu kha ta ma se khatiang standard zel nei te chu kan du vek mai football en mang phei chuan ma se kan field te na zir lowa ti ngai na om lowa chungin chu field hi du size la ti thei vek lo tiam sia ta wangin FIFA po hian a standard size range hi zau takin an siam ani chu kan sia ta poimo a voina hian sport department and call to hlui kani angin UDNPA department poina sadiwin ka fakdua congress of khar hun lai te po khana nia MNF ka sor khar hun lai poina nia sports infrastructure siam hi urban infrastructure poimo ni tiam sia ta wangin sport infrastructure thatak takan siama alom oma field te reu te po concrete ta do belin sum tam tak sengin UDNPA te hian Aizawl Smart City hian an siamani lim en te po so takawa muula chite kabial hui te po ko in zuk muto me theya chite lui dunga a fil omsa kha te ta wangin metar enga mozat bantam tak phunin ando zomani UDNPA department hian chuti khop chuan fil tilian hian MNF sarkar khan tanala a fil tilian tu sarkar ti ngam mani chu ti laya tel ting mang lawan siam a han tiang chi hi chu kan tum kam han lo tur mang kan omem o ti hiril ruwa oma kan feel ti len dan hi in fiam mi te chuan min appreciate via win ka ria a rem lo po in feel hi a location kha location sang om te nga ya tlak lama om nga ya chim lama om nga ya chhuah lama om nga ya chu tiang zonga then do te nga ya wangin khi dur tlang te po tiang khopa hau tak khian siam me kani a chu wang chuan badminton court te ne na khan khai khina badminton court te hi du sai sen siam ta sela adik thei don mi tia football field te ne na khai khin ang chi kha ti lo top tur ania a chan chu badminton chu a court len zong hi polar region a po Thailand a po Sakordaya po in ang vekani standard pakhat che om size pakhat che khovela om footballer also size sitam standard size tam tak om chu wang chuan badminton court size sang in an siam ngai lo football court pokate size sang an siam tia mi pui na eng mo zong an ngai thei tura kan ho tu te tong kam hi a fu chi alawa chung te chukan soi tel du bokani te chuana dot lia si thuam loi mol chung cha he ka soi du ke poina mi mal ta ka ve takani Aizawl floodlight kan neya kan limpui ma engam hun poi mo big lawa chuan kan mang phal mang lawa kan mang phamang lo bok ani lunglei kho pui hi kan sekhe capital ani a champhai po football warna football a tho hlok kho pui an ni district kho pui zonga floodlight neya kan stadium te siam kan chak kan sarkar lai khan ma se ke te lul khan katlin lawani chu wang chuan lunglei a le champhai ai ro hi chuan district football association ve te pon tanga ke point nei se ka ti ve a tin kan ho tu kan chief minister te thleng point an nei nge dan kha du a tong kam te pon nei nge ni chu tiang chuan saski nuaya lunglei Wembley kan ti mai thin lungleya si thuam loya muala pulem phana floodlight siam na tur le champhaya floodlight siam na tur chang putfila floodlight siam na tur kha sangson kan ti chuak thlapa ke po kalom khop nge nge a sangson copy te po kha deli tanga hon tu kha kanin ka ria tin saski shim hi saski part 1 loya nia saski part 1 hi 66% a project unit zong kha 66% released hinani Mizoram po hian 66% an ron release a lunglei si thuam loya muala po khan 66% an ron release to ti na ni chu
มาเสียสุรคาร์ทาร์เราเปียงเหตุจินที่กันโจทย์จินนั่นยังเตียงเดียวขันfirst installment ขันนั้นโจทย์ตัวจินขันอัน prioritize ไม่นี่แต่พอเห็นกับเชเดียวว่าทุนนุ่งเบอร์ให้กับเชมีอะไรวะอันโจทย์พอเห็นหนุนเสียอะไรวะมาเสียสิช่างพูดฟีละส่วน restricted tender ส่วนน่าจะน่าโจทย์เดียวทอดอันนี้ไม่เทตุน่าจะน่าเรียดตัวสีท่วมรวยมัวที่เรียตวังไม่นี่ตรงก็มาก็เสียด่านส่วนสีท่วมรวยมัวที่ sport department ที่น่าจินหินเชฟักแล้ววันนี้ปุยกติรินด่านสวยปุยลงชั่วโมงอาลับสิการิงเดียวตัดมินิชั่วโมงนี้ปุยขบังสุดยังเท่าจวนโคโซละกันว่ายังไม่ฮอลตูร์เต้ค่อยๆมาฮีว่ายังเต้กันทลายเต้นอันเราหาเล่ฮีหน่วยเสียงนี่เลยสังหน่วยเสียงนี่เลยสังทุ่มจะทุ่มสมทุ่มประคัดลับสาขาน first installment ปนรอน release โตนั่งไอ้โปรเจกต์ที่ลับสาขานเตลฟูร์ดอนนี่เห็นหลังตัดนี่ช่วงรวยมัวพอให้ลับเนี่ยลับเราที่จะไรเราเตะกันใช่ไหมอินกันเองปอยโดนลุตุส่วนส่วนไฟหน้าเฮียนนักกินอามีเต้นบินเต็มเสียเหล่านั้นกติลับสันนิมิเหล่าที่จะไปกับเซฟตัวนี้มั้งช่วงรวยมัวจงจังจุนี่เสร็จแล้วให้กันโปรเจกต์แต่พวกกันปลดซอยเดี๋ยวว่าสิช่วงรวยมัวที่กันมังริมมาสปอร์ตมินิสเตอร์มาซาอุจดินพลวงันไอ้ตัวนั้นทุยตักมังอินสิช่วงรวยมัวละเตะลามัวละเตะอาร์จิสตาเดียมาเตะพูดเลยมาพาฟุตบอลกันจังการผ่านซานี่ลุงเล่ตั้งฟุตบอลถัดตักกันเราสวดเจ้าหน้าโพสสิช่วงรวยมัวละพูดเลมสปอร์ตมินิสเตอร์มาซาปุ่มมามันเราพาฟังนี่เวกขัดนี่อันนี้ขัดนี่ตีกับเชฟนี่มาเซียนมังริมลุตุกะอัคราตุยเตการาลุทเทียปัวราจูวังจวน PMJVK ฟันมังอินลุงเลย District Sports Complex DPR กันเสียมไปอินท่วมรวยมีมัวละพูลผ่าทารณตัวสกันเจ็บเตละทัดตะกินสปอร์ตคอนซิลนั้นผ่าจัวคนเตปกับว่าหงตากับว่าหงตู้เขากันติดไต่มกันหงตามังเรงะหงตู้กันหงจะไปเสียเทียมีฮาร์ดเดวะกับว่าหงนินกับเสียจวนกันบิดขาเวงง่อยฟลาดไลท์ค่ะลุงเลยเขาปุ้ยเวรงรวงกับฟลาดไลท์โลฟ้าเสละกันติงง่อยสังสนเตปกหันนอร์ชัวกะอันเสียไม่โดนในบงกันตีไลน์กันสุรคาร์ทาร์เฮียเรียตาวังอันนี้จุดกันสวยตุ่มจุนนี่ไหมจู่วังจวนสีท่วมรวยมัวละฟลาดไลท์เสียมตัวระสุมซาเวกโตที่อาลาลับสปาลนิจวนลุงเลยทลายเตลุงเลยอินเฟียมมีเตตานาวันอุยโดนเกยป่วยก็อุยปุยง่อยอัติลับสูเตปกระเดมที่ข้าไว้ในเห็นกันสวยตัวนี้เต็นอัปปลีน่าเฮียนไอซอลฟุตบอลคลับจุงจังกันรอนตาไอซอลฟุตบอลคลับเฮมีปุยเตคลับกันตีอะอินติตาตู้พวกกันตั้มขบไม่ยันในตู้เวกาเฮียนกันอินง่ายฮิโลมมาตั้มอากันจ่านับปอนี่ไว้เขาเตปกคนมีปุยตานติไม่ยาอารมณ์กติมีปุยตาปอนี่เร่งอันนี้กันเรื่องรัวตานตักกะปอติดจวนสุมหารสันนักจิตินเร่สุมหารสันนักจิตินเร่งตกจุงินexcuse meกันนั่นเอ็นกอลสามมากลุ่มทุ่มกลุ่มลิกัลตาที่ข้ามติดต่อตัวเต้นกันหันเร่กันหันเร่ละมาเซ AIFF ละมาตั้งนั้น CEO เต้รุ่นกันละอันเจ้ามินิสเตอร์สาวตักเตปอนหัวนินเดียรามานี่ปุยเบสฟันเบสฟุตบอลคลับพลอตลิงเตปอไอโซเลฟซีฮินิเวียเป็นเพลย์สตั้มตักเชิดชวกตู้คลับปันนี้จู่วังจวนออลอินเดียฟุตบอลเฟเดเรชันอังเฮียนตัวพิกันโอยละวันนี้ที่อินกันชีฟมินิสเตอร์ปกขาอันซีโอขานรอนมัวที่ตั้งกรอนกัลสันประคัดมากันในละวันที่เคยพวกกับวัดรอยอมแหวงเงี้ยเดี๋ยวขานตัวไม้ตัวเต้นมินเงี้ยนั่นที่ขานกันนั่นที่เละโน่เพลย์ขาดแต่พวกกันเล่เวทเฮลวะ
relegate mero hi chu kan relegate lawa tuna hian India rama I League club senior ber I League club relegate lawa I League system rei ber kan ni ve der to ni tiang zonga chuan Mizoram ni atinwam khop mai thei dan in Aizawl football club in a ground kan nei ve not lung leng mi puite ne na in rem siamna thatak ne ya Aizawl FC complex kan tia ground so phulem te pha ve a abula hostel building thatak mai kan lo sak to te ne na tang kopa residential academy te ne ya kan club te po match poi mo dona te chuan an varia ve thin na turang chi te po so building thatak a oma chu tiang chu kan lo mit thla le kan lo vision kan lo nga lel em ani kei po hian ka ha pui khop mai a project po hi kan siam ngun beidon na po hi kan tong fo mai ma se van nei thlak takin sang ni som ni pathum khan agreement sign in Power Finance Corporation na tangin cheng noi zanga som li paru 0.90 sangson kan min pe hlau maya kan long khop maya a sangson takan siamma po hian implementing agency a tinge tunge niang khoi nge niang ti te an ho to pa kha alo fel kher boka thianang mai khan kanin koma tiang khan Mizoram State Sports Council hin thaberang football ground tam takan siam to a kan tia an poma Mizoram State Sports Council nen chon agreement October ni som pakhat sang ni som ni pathuma Power Finance Corporation chuan an sign a model code khaum zui mai ni tin kan traffic in karing ke ni chanchin bumi te chuan kan sarkar lai khan ma kan la man lawa sangson kan nor chuak man thlapa te chuan sarkar thara ron pianga sarkar thara an phur zong takan i ve te po kan ringa ke hi sports minister ni taila chan ma ri football club te hian CSR noi zanga somli paruk 0.90 te hi nor chuak sela kalom puyanga an lok pui dan tur ber in ka ngai tua puyanga meeting te ka kowanga atna te po hinang nin thok ve ka nga ti chuan in hle patang chuan in club te po in tuinun pha thei danga in sumhar sanna ten le ba te po hi in rule theng hi ka ti dan tur nin ka ringa chu kan lo beisei ve dan ani voin thleng hen kan beisei tlat ani kan nor chuan itla thesum hi Aizawl FC ground siamna turata na min pe kani ma se chu ti zong chuan thila kal lo khop maya a thla Dawhkan pakhata phal a man ti maya ti chuan a thla Power Finance Corporation in a rei tak lut tuka eng ma so na lo wangin Mizoram State Sports Council chu le khan na takin an thona status report file turin an tia ma se chu po chu chan loina le wanga ke ni kan lo mangang to a project hi harsata kan nor chuan nia CSR funding dan te chu kan threveya an in interest lo niang ti ta sela hati le vak ga dan po lo hanin sub zoom dan dang po khaum chuang lo chu tiang fan chi chu ni wang khan amut tui lo zan te poi kan nga ve ni ti chuan soyang khan tun naya rei tak thlariat thlakwa file sport council laminan put up kha achin shet lawa nuwa Power Finance Corporation in le khana takanon thon ta ka chuan any point review mai la le kha te kan submita chief minister te po kan submita then sport minister te po ka mu kan dila kan mu mai thei lawa kan ngak rei em a thla kan ngakin ka ria ma se kan kei po appointment dealing ka vakala sport minister za takhi lo lawa PS kha chore appointment na pe vat theng chu tia ma se chu min hu chuan thakhat chuang kan nga ka kan mu mai thei lo kan thopui pakhat pe chu la PS kha mel theta ni wa ga rimai ka rimai ngun khop mai atia kan ti chuan po ni se khalam kha ka soi thui tama maim ka thelawa kan thopui ten kun thatak dein kan sport minister za tak po chon ti puya
kan beisei lo dewin hei chu kan chief minister za takin open tender turati lo ti tamaya kan lo in beisei dana chuan Aizawl Football Club tana sanction local Aizawl Football Club ground siamna tur tin convergence plan te po kan nei po kan sila puke vena ani he kan board of governor te singa mi ni via kan MP za tak point noi som thum MP fana tangin kativeang atia NECS lampoin rotin thalo lo kan siam theina ton ni don chuan noi som nga chen te hi chuan kan tang ve ang ti in convergence mga katia anon sanction ba ka gallery te kanon sanction tel lawa ka te ka siam bel tuma anon sanction size polian tok lawa chu positive bel di zau thad dan om thengem ti te po kan kan ngai tu mek line open tendera adu tu ina chana du thot thei turena ti khan mi tamaya kan tliak no pani dik tak chuan te chuan governor kan ngai dan te po kan han soi ve ya tin Power Finance Corporation po kan ngai dan ziakin kan sila an ni chuan anon response le vata meeting a soi ho angai ni hi Mizoram State Sports Council le Aizawl Football Club le Power Finance Corporation in Delhi a meeting kan kawang kan soi ho don nia antia kai ni chuan as to tarfa po a thatchi kan dua hey MNF kan sarkar ve nuwa chuan a thatchi nia kan hriat ve mi poinan hriat khovel poinan hriat act group product zel hi Mizoram State Sports Council chuan kan hmang ani danglam khop mai product nan men chuan chu kan DPR a po chu tiang hmang kan du Tute tin anuwa communication danga po act global company ngei Aizawl FC ground a hi chuan pha kan du chu tiang chu Mizoram sarkar ina kan pha dang te po kan ti ni atina technology po drain board technology ketia balu te cement te rora te chung vaka nilawa ketia drain board han pha me ya a feel chunga tuilut themi lo ang chi kha kan du ti kha kan DPR po chu kan siam dan ani sport council ina min forward sak le Sport Council min puya min ti pui dan po chu ni chu tiang ni lo chuan tran tender chuan ta a chu tu na kan beisei me ka ro chu Power Finance Corporation hian DPR angin tender te po chuan ni sela tia on chua hi an wa on chua tura kan nga ya ti pathian zara kan tam chuan kei po thotan nia chu thlak delia chu thlak ka tuma ke vena lo om sa to a Dr. H Murding liana Congress kan MLA thin kha ani po kan senior advisor te zinga mi ni a an ke ni pathum chuan Aizawl Football Club ai chu kan onga soi ho na cheng tin nge ti don nge soi ho ngai lovin an siam to nge ka hrelawa chu tiang chuan thila oma zo na kan dong tamang ringa mi tam takhi chuan an la hrelo na he thil hi kan du na te kan ril ru hi weni soi tlang na rem changa kan nga ya kan sarkara chuan kan du na te kan du dan te kan thlen to a kan ngam tlak ten nia sport minister tak phei chu kan thian pa du kan ngam tlak kan nia kan soi photo na kan la soi le zel do na a tho po hi Aizawl Football Club kan thok du ni ti thleng hian kan soi bong kan chu kan beisei tlat ani ti te hi kan soi du a tin kan chief minister za tak po voina press meeting kal tlang hian he project big hi chu CSR project ania open tender tur ti lampo te hi chu CSR min petu po he ngai tu dan zong ni lawin ka ria chu wang chuan emaw an lo soi ho dan hi fu che lo zo ke moni o ti mai tur te pon di dewin ka ria chu nga chuan kan chief minister za tak te poi hundem chang kan ya chuan soi pui chu kan tum tho ma se tender lai me kan ni ti ero kha chu kan soi tu kan players tele kan committee member dang po hi dik tak chuan Aizawl FC hi kal pui le the to lo khopa sum nei lo kan nia kan harsa a kan mang anga chung te po chu ri ro hreom takin a club management lam soi tong om lo tak chu ni na kan player te po hi an omani ti hi ka soi du a tun na ya hian development thar
มีสเตตันชวนหลงตักกันตานะฮาร์สัตนะเสียมเที่ยวทัดมายาเมกาเลยาเจ้าควรไอลีกลับปันเนโนติสาตุนะเฮียนกันเอลปุยชวนนี่โนติสาชวนเมกาเลยาสุรคาร์ชวนตุนนายาฟุตบอลจงจ้างpolisi thar ti mai la tutlung na tharan siama I League club Meghalaya chunga tanga I League club chu grant kumtin grant 2 crore nuai za ni kan penga chumi ba ka chon sponsorship nuai za kan piang nuai za thum kumtin Meghalaya tanga I League club ni thei lai ni club chu kan piang tin thutlung na siama chan chin bo te pen lo mu thawin ka ringa tin ni kum lama te po sponsorship hi chun local pui reng to a tin manipur khian ai le club panin nei lai point tu na ta khiran nei lowa ni command relegate awangin ai le kan nei lai khan nuai za som nga zelin kum khata ai le club pakhathin lo tan pui thin ni nan soya aziak tak chu ka hulawa an club roi tu te poka phone ti ka lo man tia chu tianga sarkar be chana kan elpui club dangte kan elpui notice club dangte an kalaya are thei ber anei tu te pore thei ber an kol tu te pore thei ber si zo khi sarkar an kan hap thada tu te an dang tlat ani hi chuan ril ru hina ve ni min pe ve du lawa min pe ve thei lo ni poi min pe te chu kan be sei lo granted 8 te po kan be sei re lo emene fun lai po han kan pe thei chuang lo se pm hi tem tur poni lo ma se club ina kanin oi nun ve na tur kanin hlo ve na tur te pon yang chu kan feel nge ya te kanin hlo chuan hlo kha eng mo zat po kan nei veng ti thret rek maya chu tiang te min dan sak ani hi chuan kan kal zen da tur he kan ngai tu that ve ngai do na mi pui point min dem lo seleng ti son po sia milati kha wena hian kan soi duwa tin ato beratan chuan PMJVK chungchang hi a chiang tu ber po hi kan event ka hria notice a chuan India ram min Mizoram mai ni lawa pathian zara sports department po PMJVK project zar zo tu kan ni a chiang mang lo chuan sports hian du saka an pe vaka ten ti ni ome tiang lam chu ni reng lawa PMJVK hi Mizoram sarkar level ai lo in du sangot theina chi po ni lawa chumi percent chu education a culture ne chu ta health ta ti te po khan soi ri ni ome ma se fiam thu ka soyang deu khan covid len foi ni na PMJVK ming po se ve chawina a rezok te thil ti se didik mang lo deu in pu thin ang te po kha adik lo in ka sia PMJVK hi multi sectoral scheme ania asum mu thei dan te sum mu thei chan tu poi tam tak omani Mizoram sarkar MNF sarkar po khan assembly zone na chan na te po khan kha avai bel che sang ni chuang project hi thon thla kan tam khop mai vai mel che sang ni chu noi chon soi la noi ni chong thon thla kan ya pathian zara sports department te kan van ya gaps kan lo nga buka gap feeling scheme ania he scheme kan hriat angin noi zali chuang sangson te po kan han movia Government of India Ministry of Minority Affairs ina an monitoring tools le an monitoring format vela state sang performance an ti dana po Mizoram hi pakhatna kan ni PMJVK implementation chungchanga sumpek askim thararon chua askim hluile sum askim thara in transition like sang di somni pani velania sumpo pe chwa lo dei fen omani sumpek chua masak tur an list chua po khan Mizoram le Karnataka le Jharkhand kha eligible sumpek chua thei tura qualified masak an nia civil construction ang chia chuan na tho that le that lo hriat na chu a physical progress le a financial progress ratio hi ni PMJVK chuan physical progress hi
financial progress ain asang fezok ring ani voin thleng hian percentage sang takina physical progress an tho zo to hi an athok zor contractor tin an tho zo to za thi an bilak aina tam fezok ti na ni chu indicator lian takania chu kan thatna point tak poni ve tin geoteching ti te po hi state tam takin an ti lei theilowa ma se Mizoram ma chuan zo vek to ni kan hun lai khan kan zo vek in ka hria Delhi takin kan construction zong hi an ro click zeu an mu alem hin mu thei vek atlalak hi chu tiang chu Mizoram ni lai social na te po kan dong thawa social na hi chu politics rama kan oma don lo tak thei poni lowa ka soi du zok chu kan sarkar top don khan nuai sang khat revise scheme a scheme an ron revise nuwa release masak ber ani chu sangson sa chu kan release lo kha nuai sang khat kha athok release ang dewin min han pe ya kan sarkar to pa kha nuai sang khat kha man ni mei talawa chu wang chuan financial year aliam nana nuai sang nga Mizoram tana sangson sa release tura sangson sa vek ani release tura thutluk nan siam sa kha state dang pe kan ngai le phot an nuai sang khat man wan lu tu ka wangin ti chuan tun nai dewa July thlanin ka hria sol mai the nuai sang thum zanga MNF fun la ya sangson sa vek khan han ron release thar le a atang le wanga Minority Affairs Ministry point 7% an kol an thlen chung an delay chung kha kum khata 7% retin nitin fine kan ti don nge interest aron choi tir ta hiala Mizoram sarkar kha chu tiang nga ya PMJVK kan en kol hi pui ka tia sport department thiam lo chu ni kher lawang in pui pon ngain ka hria sport department hi mi chungchang a hian zo kana an khong ai thlakin ka hria anodal department khan ni chi box si lawa implementing department remote khan nia sum khan control box si lawa chu wak chuan that taka thok thin sport department hian an tho zo chin bil ten pek zung theinan finance department te po hian an sum lo thleng an ta na sum lo thleng na hi chu pe chuak ve thin to ro se ti hi ka ngai dan ani a finance and call tu ni reng chunga 7% han fine te khachu a financial management a thiam lo kan ti tong kam kha na kok de run lo mo ti te poiril ruwa oma chu wang chuan hemi chungchang hi sport department ang tin ya delay ve ti chu ka chi alova lo ve delay ve tho mai theya chung chu kan soi do heng soi kai pa hian PMJVK te hi thatna riawa oma infrastructure thatak tak Mizoram pum kha sani somni pani malam khana cover thailo zok kha kan du na lai muna te field thate hall thate residential school thate kan sak thailo na san khan ya ma se tuna pe cho sani somni pani tan khan Mizoram pum cover thai to scheme hian scheme thatak mai ni ya Mizoram State Sports Council ina suma chhawpchhuah za le chumi tana GST le labor cess Mizoram sarkar in Allah lo chan ve zat kha assembly session a khan MLA pakhatina zota sport minister zaum takina channa hi kan hria de thim tan pui in ka hria a sport minister zaum takina channa khan nuai sanga zakwa somni pali hi heng PMJVK te china kan soi CSR takha chu GST la lutman lawa ataka bil lain pe om lo wangin nuai sang sari sanga ka ti si zanga crore zanga le zanga pakhat hi sum budget pona tanga sport council na ti chua khania helai hi chu ni zana kan han en me ania assembly zone na channa landa chuan nuai sang ruk le zakwa le somni pali hi GST le labor cessa sarkarin sport project atanga alo chan ve ania chu kan soi du chu pulem hi kan pha a soi sel tok te pon oma ot tok te pon om zela tin hall te po kan sa a building to tam tak te po sakania khang pialama khan a sarkar ber po hian heng
Mizoram na sum kan lampu ngai mi alo na tanga sarkar ma sahun laya sum kan mutang hian kan kum khat budget item kha GST le labor cess te alo ra chuak ve ni ti kha kan soi tel hram du ani ti chuan ka hun kan la rei to khopa a top nan chuan hei voina kan chan chin bumi te chop chil takin ni zan rei lama tuna kan ti tu te kan thu tuna kan siam chop chaw ni ya thane ngai takin kan thu soi te point ngai thla a voina hian lom thu kan soya kan soi om tak tak ka department dang a te po isu nek nek om te po omanga chung chui cover lawa itui na lai sport ai ron tivak me te po min ti palang ti chu ka hlau vio ma se sport hi isu nek nek om na lai te oni wangin voina hian kan soi tu a he voina kan press conference le kan thu le la content hrim hi tu te mo huat wange mo enge mo lam a kok reng lo ti ka soi tu a thil tha ro chu voin press conference hian po chuak sela kaldan kan kal thar dan tura po hian kong ro su sela ka du khop maya appoint ma saber incentive cash award kha kan soi non lenga incentive cash award hi competition le tournament base ape kania chuta Olympic Association an federation ti anin affiliate lo wanga tuna kan dan ding lai anga dong theilo te chu don theilo na chu national championship hi ni national games ate kha chuan an federation kha an affiliate mo free affiliate lo ma Asian games ate Asian championship ate ne ai Mizoram kan lo nei ve thin state games ate le a tournament dang song a khan he danang hi chuan eng discipline point kha tournament a medal an lak kha chuan an dong vek thei veka discipline then khatin an discipline om na awanga in suppression of all previous notification and order made in this behalf except as respect things done or committed to be done before such suppression. The government of Mizoram hereby makes the following scheme for sanction of lump sums cash award to the winners of medal in national and international competition at the in recognized sport discipline at Italy. Recognized sports example akan so yang example akan so yang kakhet ya mai zona thalut tu karon so ta lo mum khop mai recognized sports ti kan siam lai po hian kan soi ho na sa khop mai Mizoram State Sports Council hian Mizoram Arm Wrestling Association hi a recognized sports ani so wang chuan Mizoram Arm Wrestling hian Asian level championship a medal lak chuan adong thei ani ai ka soi dan kha dik chia ka soi dan zo kha chuma nin ati kalom nya aom zia chu recognize post ni lo ani le international competition na medal lak thei nei hriam ti zo khani poimo chu ti a bob loka lak chu na ti thei mai theya ma se Asian level competition te world level competition te national level competition national games ang chi te hi recognize post lo ta na itel theina tu hi chu national championship che hiom dan hian recognize sport an ni lo chu national championship a medal lama se apek theilo ti ta chat reng ani he dan hi mizo pa ir om me chhuak ani lowa ril deuh mai ania chu wang chuan recognize sports association hi ma sem Mizoram chuan Mizoram State Sports Council kan neya Mizoram State Games po kan organize thina Mizoram State Games
Mizoram State Sports Council ina ari organize sport ni tuan heloman incentive kha sa wathen dong vethe na a kha chu riat fi ol na di to a tournament lo eng ang discipline po ni se tournament a khan medal lak si lo chuan adong thei lo re dan ti lo pek ti chuan ril ru nang chu ti ka sa via wa ma se dan ti lo pek an ni a chan chu national championship chawan yang thil danga ani ka ring lo national championship bi khi film khur ngai lut tu kani Indian Olympic Association ina en puyan ni lawa Mizoram Olympic Association State Olympic Association puina en pui mi alo a discipline ziding ina a discipline line level sang tak ni loi sinia chu wang chuan Indian Sarkar le Indian Olympic Association po hian national championship hi aveng uluk lut tu kani chu wang chuan national championship a hian kan dana po hian kan in debate na ni he point tak hi ka hun lai po khan siam that le turan ti ron na te po oma ni mina ka hai chua ka hai heng te po hi revise tum na te po oma kan ti ta chia chuang pan chuang lowa de September ni kwa revision draft a po hian eng tin mo tal ti national championship pa po hian eng mo an don ve hi chu rol lom ni 50% tal ION recognize lo ma se ti te po hi kan hun lai khan kan khel ve na sa a draft siam tur te po karin ruwa ta chu teng chon kan tia ma se film pur ngai tak chu ni tho mai example hi tam takalo om to ni om takania achan chu state pali panga state somvel ate eng sport discipline mo khana nin thurwala federation han tin vea ka federation khan championship khan organize vea Minister of Youth Affairs and Sports mo IOA na apom lo kha national champion ro kha kan nei fur thei ve ta tani chu wang chuan recognize han ti hi chu om ve na lai kha om thowa ma se hei kan soi thui mai mai anga India level pel manglowa sport discipline in TVC te ang hi arm wrestling hi chuni chi alawa arm wrestling choi sia level a te world level a te competition omania chu wang chuan enga tinge Indian Olympic Association hian alola release lo alola approve lo ni chuan alola affiliate lo ni chuan nge chan niang oti te chu ril ruwa chuan oma ke chuan an affiliate ngen affiliate lo po ka hrelowa ma se tuna kan han tivel dana hi chuan incentive kha so wat pok tuna kan medalist te poi dong theilo ang le khian kan ngai ka ria ma se adan siam tu te zinga mi ka ni ve ang le adan siam na ril ro tang hi chuan international competition na Asian Championship te po chuni ta Asian Championship pa medal an lak chuan eng discipline po ni se dong thei turan ni nia eng ngai tu na nge kan sarkar thare na man chu ka hre chia lo ke pokalo hre thoi dewa deputy commissioner hemi district te hi CSR deal na tan chuan engani adil chuak tam hin ni thina kho state sang sanga achan chu apetu lam point a target thi thleng rang selan du zela an dil thelo tina chu ni chong point ka hre lo tu nan ti dana hian ma sen centralized deu ni po chuan ani mai theya Chief Minister ina go to kilo kan hun lai chuan ngai lo ve MNF ministry kha kan van nei ve na tak chu CSR he kan move thave tlat mai ni chu wang chuan adil tur lam khan
zalian nan nei wang pon ni mai thia ka hre chia lo nge ti chan thatak chon nei tura ngai la kan sarkar thar hian ma se state dang ti dan chu ni chia lo in ka ria ka hriatna swal lo chuan sports policy ni emaw tuna incentive scheme ani emaw a discipline zonga eligible ve lo ti mela dong thei lo emaw tel thei lo ti zong hian om lo in ka hria a hrim recognition he chu Mizoram State Sports Council ti ni a ka ni a recognize ho kha chu a recognize ho khan an dong thei ti po hi dik chia lo wa a chan chu a tournament na mo a don theina tournament le don theina competition a khan medal an lak si lo chuan a don ngai na haum chuang lo wa chu ni a tin ngai tu na lian tak ero chu in nial na sa tak hi om renga ni a national level a po olympic tele national games vela discipline hatiang sport discipline hi ngai poimo tur ti hi an mani association phe hi chuan an poi lo wang chu mo anin dan hi dang te ani ram tan kan hlut dan nang lo lutuk ti te po hi om ve a ma se chu ti chung chuan kan incentive scheme pi ka hi chuan sin kan ka so to a nakina adan po hen enanga discipline zia la na om lo wa adong thei tur zia la na om lo wa dong thei lo tur zia la na om lo wa a competition kha an ziak langa competition a an zia lan sia don thei lo na kha chu national championship te khani ami te kha chu film khur po ngai ni na lang khalai kha chu sarkar tharen tinge ti don ka hre chia lowa kha kan hun lai kha chuan kha poisa kha chu tianga ruam han chu tur chu ni ti kha ne kan sarkar beisei lo takhan kan ta thut chia eng tingen mene zui tak ti kha ka hre thei ta chia lo wani recognize discipline kamo kha nia ron soilan om takan ya interpretation kha hriat thiam du da kha inang don lo wa tuna ko hriat thiam da ne ka hriat thiam da kha ina adik cha ron zo thi tangkai ka tia chopchil takaron ti vut deu kha kan nia recognize discipline kha chu Mizoram State Sports Council in recognize discipline kha Google mai theya ai kha chu kan ti du lo khami kan ti chuan khulam recognition ten in class a kan result tu putanga ya he dan siam lai hian kan ngai tu na sa ve khop mai chu wang chuan recognize institution ari lo recognize sports han ti hian kan ION recognize lo ma se Mizoram State Sports Council in recognize kha chuan kan recognize sport kan mang mi kan ngai mi ma se poi helaya azong ina an don lo hret theidan om toi chete omro chu national championship big te kha IOA an control tlata IOA na an mani affiliate lo kha national championship organize theilowa siam ta wang hian an lo organize ve ni po khana pompui tat lowa IOA pompui lo kha chu recognize sek maila kha medal kharon hon ma se national championship ang khan an pom du tat lo lai hi game an he sports policy and control that poni mai the kan thep halowa hi kan ve tak poni helai hi
appreciation ang kanin recognize ang kan ang interpret ani chuan ก็จูก็จูอัน interpret ฟูแล้วนี่ครับอาจารย์จัวดานะเห็นเสียงด้วยนั่นเสียก็อันเนี้ยแกฟังกิมเราน่าไล่แต่พอจนไม่เทียอาดานะเฮียน medal winner ฮันตีฮีอาศัยฟิอันฮีโอมา national และ international cup championship มอตัวนั้นไม่นม competition เนี่ยมอ recognize sports อะติตานี recognize sports ส่วนนี้หรอarm wrestling ส่วน recognize sports หรอ Mizoram State Sports Council นี่กัน recognize ครับอันนี้medal winner ที่ให้กันงอกันสวยโลกกันเงี้ยจะมีรอนเดียร์แหละตอนเนี้ยกันสวยโลกกันเงี้ย medal winner ฮีเดนนี่ก็ฮี medal winner นี่ national และ international competition อ่ะว้าวจู่อันนี้เลย recognize sports อันนี้เราอันที่เทมี Mizoram State Sports Council recognize sports อัติลิสาคารarm wrestling ข้าติลวานี่จู่วางจวนเองวางินเงี้ยเดนนี่ก็ฮีด่านทาร์เตเซียมจบะตีเวลละวะเนี่ยฟินด่านกันเราเสียมังเงี้ยที่อันเปียกไม่รู้ตีข้ากันใส่ถุยโลตรงเงี้ยก็โจด่านนี้แต่ตัดเปลี่ยนด่านฝั่งของไทยเราแต่ให้เราสวยเจียงทีนี้เราเห็น international championship ที่ไปรอนสวยเจียงจู่วางจวน international national และ international competition tournament แต่ championship เตเมดัลลักขจวน recognize โพสันดีบุกจวนสุรคาร์เฮียนอีเฮลวินอันเป็กตัวเฮียนพวงไม่ตัวนั่นก็ตีข้าก็ไงเฮ้ยฮิกันไหนฟัวฟังเต็มกันสวยเตียงก็มินิสตาร์ลิมคานกันเอ็นเจที่เพื่อนเราต้องเราเรียงเราข้าเราเนี่ยดีลตานเละดีลง่ายนี่ที่เพื่อนเราเชื่อเราว่าจู่เราปวดจู่ยังไงใน prominent sports person ตักข้า incentive ข้าสวัสดิ์ดงเราข้าเราตั้มไม่นี่จู่วางจวนสางนี่ส่งปักว่ากันหันเตตันเละตุระคานกุมส่งชุ่งสางนี่ปักขัดตั้งอินกันทีก็เชื่อส่วนเราส่วนสางนี่ปักขัดตั้งincentive ข้าสวัสดิ์ rules นะดงเทียเสียมดงเราจงขนาดดีเละเทวิกกันทีรอนดีตั้มตะกันออกมากันเปลี่ยนที่วันนี้ทีเป๊กไม่ปัลเทนชวนอันเปลี่ยนเสียหลังตัวนับพอที่เช่นนั้นเนี่ยมาดีดีลเวข้างไงทีนั้นเสียส่วนกัลกลังข้างไงเสียส่วนเตอินอันเราถึงเสียเราไม่หมดเองก็หมดคันดีลละจังเสียเราคอมเวอร์ชันอะไรกันตัวต้องค่อยเว่พอเหตุการณ์ที่ชวนค่อยเว่ที่คงน่าจะพอเหตุผม IOA ที่โดนไต้หวันที่เนี่ย National Games ให้อาร์ปัสวัลที่เตะหมดเตะพวกเขาอันโดนเวทอย่างมั่ว Indigenous Games ที่ขาน Indigenous Games ที่เป็น National Games อันนั้นโดนเวทอาจารย์จู recognition ที่ recognize sports กันที่จู MSSC นะ recognize sports ที่จูนี่ชิมมากัน recognize เราพอIOA แต่นั้น recognize จูเหตุการณ์ที่ชวน recognize นี่เฟกันนี่ recognize ที่ตัวข้าพอดีเตะเข้ามาจู่อันนี้เอาเลยกันล้มเล่ไหมกันฟ้าอินกันล้มไว้นะคุณทัดตักกันเลยถ้าตักกันมีปวดสักตูรินกันเนี่ยเฟกต์